Hello gulte hot na bonsa vinci bay tu ni hin don hoi ta le pai mo ta khat hong ki dog na hi che thu do chu rombung nga chang som la thum na hi a hin hi aje chu dan thu ki pe masang pe a chu wanoi le se na chon set an sa a hin a hi wangin dan thu lo na a chu chon se jong ki sip lo a hi le do na chu dan thu ki pe masanga chu dan thu ham lo ham ti chu do na hi ta na hi dan thu chu yang ki pe mi ti le pathianin mosi ko ma senai mula cho hin pi panahin chu izi ma ko naung ki tor do zo pe oi ta na hi a hi le hi chi pathianin mosi ko ma dan thu hin pi apa na chu pathin dan som chu hung pan ham ai lo le ama sanga jong chu ana jing sa hi tam ti pa chu do kham se le ngei to kham se chu a hi nge le na hi ipu adama patsa senai mur chana mi him te ho chu dan beya ana kho sa jing oi tam a hi lo le dan thu chu senai mula akepi nai lo wanga chu an pe tam ti chu inside chen dio he ama sapena I he dio chu hi che bible chang ma chu 11 no vai hi le dan thu lo na chu chon se jong ki sim lo a hi atinga le na hi chu tia hi le dan thu chu adama patsa senai mul chan na chu anom nai lo vai hi le chon se jong chu ana ki sim nai lo ding chon se jong lo ding tin a hin la bible chu iwa na hi le ama sapena adam le ivi chon se na jong chu pathin dan thupi som la khat na palke na hi tho thovina hi aji chu pathin thupi khat na chun kei teilo pathin dang nei lo ding ati a hi a hin la adam la if in asim pa pathin hlon nung sunin ta san lal na nein chi diabol chu ata san zo hlonin akil han zo hlon ta na hi chi chon set chu pathin dan palke na a hi na hi chule kenin abal atha jong chu chon se nen akisimina hi pathin dan thupi achun tol da tha lo ding a hi kiti chu apalke he ta na hi chule tu a hi senai mula dan thupi soma ke pi masang jong chun pathin dan thupi hi anaki function jinge ti phot chet na mong bible chang khat ka hin sim do ding a hi hoitan na ngai win lang exodus bung som la gup chang som ni la get na hi ara veo hi te chuta chun pakai jit mosi za asayin nang ho hi iti chan ge monga ke ma thupi chang se le ka dan thu ho ni ding na da jing na lai dio ham hi chiwa hi imu do theu chu bung som la gup hi dan thupi ke pi masang a hi in senai mul masang senai mula dan thu ke pi na hi exodus bung som ni na a hi na hi chi hi tu ai simo hi exodus bung som la gup na hi ti pa chu login na koi win lang hi ji a chu senai mul masanga zo hi pathin dan thupi som hi jinga hingjinga hi ti pa chu phot chin na imu win na hi chule phot chin na mundang khat na ve ki noi te o azowa chu exodus a hi tu a hi akipat na genesis bible le khabu ki pat na genesis a ko na hin va diu hintin genesis bung som ni lagu changa na hi ana ve hoite aje chu abraham ki ti pa chun kathu anangai jin keiman kathu ha na ahin kathu pe ahin ka chon dan thu ahin chule ka dan thu ahin ani su keje ati pathin thangwa namhan ichwai mu theu chui phemiti le abraham khanglaya jong chu pathin thu pe hi pathinin ami te ho ko ma anapi jing sa hi ti pa chu mu theina au mina hi ahin la hi chwa he ding chu sinai mula chu pathinin written form na pi hi ti pa chu isu mil lo dio hi chi masanga adama pa na sinai mul chana chu oral form athua anaki sei pi tho a hi in sinai mula wang hi ahungza chumta in sung phek chunga hin pathinin a hin ji do in ama khu zung yalta in a hin ji do in a hin petana hi ipezana mitile israel chate ho hi kum zali wal zen anawa
thai wa na wa manguwa itamanga chu iji ma jong kum tam pi tamanga chu pathin dang ki ho na la ho a culture chum ho dan za chum hola akuna hung sailen hung khanglen a hi ta je wa chu alum thimo wa hi chi vanale si simpa apathinu chu iti hova athua iti chonting ham ti ho hi amoin sense anei be ta lo hi ven hi ti hi ja chu alum thimo wa hi cho zo si chu di ta ahung ki khum lut ki theina ding le amit ta wa amu wa hi chu practice a ball theina diu wa chu pathinin amit changta wa amu diu asim thei diu wa chu hi chi song phenga chu ama khut zung ngela hin sut do hi in hi chi dan thu hin sut do zo wa pa na chu dan thu chung ki function pa na hi pu in hung hing pa na hi pu in mi him te ho le si na ong ki sema pa na zuidinga anom sa chu ai ta na hi aji chu hi chi hi moral lo hi chu mi hinga hin lai sia hi chi dan to ki khan thailo mong ai ti pa chu i het divin ka dei sen he i het be diu ho ta khat ka dei cho hi le ten commandment hi sung phenga anaki pi nai lo wang chun Genesis Exodus sung hi iwa na hi le muncho ma hin pathen thu pi som ho aki function dan mu thein omen hi vetsanan pathen thu pi akhat na chun ama tailo pathin dang nei lo ding ati a hi chu hu yai mu theiwa mitti le Genesis bung som thumla nga chang ni apa chang li achun mu thein omen hi chiwa chun jacomin indoi pathin ho pathin lim sip thu ho chu abon cha pe do so ke divin asai na hi thupe ani na chu milim sip thu ho lo ding kiti chu hin chila hin Genesis bung som thumla khat chang sobla kwa pat som thubla li chu isima hi le jacob min nei pira chalin apa ina kunna terafim indoi anagu do a hi chu pathin dan ani na pa to akikal na chu modo thein awmena hi chule athum na achun pathin min mo apat loading kitia hi in hi chu bahin Genesis bung som la ni chang thum na achun mu theinam kinin ali na chu Exodus bung som lagu chang lia pa chang som ni lagup sung he mu theinam kinin hi chi ali na pa hin chol nga ani thing ta ana manding gel do jing jengin ati pa cha hi in thu hil tampi in chol nga ani hi sinai mula 10 commandment hung ki pi zo pa sa chu hung ke mang pan hi ti jong le pathian in Israel te chu sinai mul athun masang pe uwa mana a hin ju sa dinga hin sabat ni aman diu dan le mana api diu chung chang hi na sata in ana sei chet in hi chedung zu ya chu ana bol jing pe uwa chol nga ani ho jong chu a hin man jing pe hi ta ve na hi ti chu mu the na me na hi anga na chun Genesis bung ko chang som ni apa som ni langa chu nu la pa za bol ding dan thu hi akisai na hi agum na chu tol na tha lo ding a hi ti chu Genesis bung li changi na pat som langa hin mu thai a hi ki na hi thupi sagi na chu a hi le mi to na zol lo ding a hi ti chu Genesis bung som thumla ko chang sagia pa chang ko da hin mu thai nom ki nen aban le agit na chun na gu chat lo ding a hi ti chu Genesis bung som li la li changi na pat som lagu ma hin mu thai nom na hi abana akona achun heto sa hlema na pan loading a hi ti chu Genesis bung som ni la sagi chang som la ni na achun kichen ta in mu thai no min a som na chu na in heng pa aji hi han lang anei ago agan cha ho a property ho na o cha loading a hi ti pa chu Genesis bung som ni langa chang som ni la ko apat som thum la li le Genesis bung som ni la sagi chang khana pat som li langa hin ki che ta mu the hi ja chu 10 commandments si sinai mula anaki pi nai lo wanga chu mihim te ki sim ti la pa na hi anaki function jing ana jing sa a hi ya chu 10 commandment ahung ki pi sinai mula ahung ki pi apa na chu alam dang chum le ha zu ya zui che ding hi pu in chu chu ke bang jing jing hi in he che vanoi lei set ki chai ni ge ya
hi chi hi ten commandment chi abei thailo mi him te to ki khan thailo a hi aji chu mi zo se hin tur tha chu chon sin hei ati jingin leisit ki sim ti la pan gu cha chu chon sin hei ki ti in zo sei chu chon sin hei ki ti in nu la pa thu sei ngai lo chu chon sin hei che bang chun pathin dang nei jong chu chon sin hei ki ti jing na lai na hi hi chi dan thu pe som hi imadang hilovin mi ping tha ho pui tu zo chu hi na hi chon se di pia hi ei he chin sa ova hi chi dan thu pe hi sol cha pulin limlang to ate ka na hi limlanga khu imai nen ho ki mu do bo hi in alim langa hun aki ki su theng thei po na hi hi chibanga chu pathin dan thu pe hin I chon se naw ei ko mo pi ova chu teng ta le Jesu Christa thisana chu ki sop thing ova pakai Jesu Christa thisan ma chu thim changki hi ve na hi hi chi hi mitam ta in hepu in thi mi chan naw chu dan thu pi ei pu in pakai Jesu Christa thisan wanga chu hi chi thim chat na chu thilmo pi zo hi bo ve na hi ngai lun mana ta san wanga hu hinga te ho chun hi chi pathian dan thu pi dung zu ya hi I chon diu Christian in khu iman diu ti pa zo chu hi bo ve na hi dan thu pi ni ja wangam kaiding na ki go na hi le nang ma chon phat mana wangam kaidinga ki gong na hi hi chui thailo hi so pite ho dan thu pi ni se zong hai thei pu in ta san se zong hai thei pu na hi ama ta sana athu pi ni ding pa chu poimo hi aji chu far zon bung ni chang li in keiman ama chu ka hetai tiala athu pi ni lo chu mi zo hi asunga thu ta lo hi ati da ve na hi heja chu ta san na le athu pi ni na pa hi chi khom ki hlona hi ti pa hi isu min lo di ven ka de na hi luk bung som la gup chang som le sagin achun pathian thu pi hel si khan aman sangin van la lei ke tolmang a bei zoi ati na hi heja achu hi chi pathian dan som hi amang thailo dan chu hi na hi hi chi pathian thu pi som hi new testament a hin atam zon ngai lu na da na ki ti na hi pathian he ngai lu na hin athu pi zong ngai lu na hi he achu hi chi ngai lu na da na hin pathin to iki ngai lu naw vet sa na le phu da na chu a hi na hi I hing kom to iki ngai lu naw vet sa na le phu da na dan zo chu hi bo vi na hi pei thai di ngi ma cham pu na hi so pite ho hi je achu hi chi pathin thu hi David in asuna zanin ka gelin ka ke pa thano me ati banga chu tu ne I hodinga zong ki pa na thaling set ap thewa hi so pite ho James bung ni chang som na chu iwa na hi le dan thu pe hi abo na ni dinga poimo dan thu ase na hi Christian atam zo hin cholnga ni thing ta a man ding gel do jing ding ti thu pe hi agyal poimo ta povin adang se wang chu na satan agyal poimo na lai ve na hi chi jong hi ki hlap hla na le ta khan hi ta je chun bible a hong ki le ki dingin pakai je so menen ka tem ve na hi Christian di ta hi dinga hi le pakai Jesu Christa ta sana pathin thopi asoma ni na bible hi ahiding mongcha ikipom diu pa chu angai cha pen le apoimo pen chu hi na hi tunia thu kahin sei na ho mihim hi je wai sei khil ho pathin ngai damuntin angai ho zo se pathin en phathaina bo han ka ke pa e dam selovin see you on next video